Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele shite limhlophe ufuze fule limashe emahlathi ezishumayela wafunga wagomela wathi yonivezela ishe isemsamo uqobolazo azikho ngeyohlala ukobala na inkulu indaba esikhulumayo sikhuluma nodokotela omkhulu udokotela uDr Phoshozwayo. Dokotela uPhoshozwayo ake sikhulume nabantu sixoxe nezwe likaMthaniya kodwa siqale sikuphi ithuba bingelele eMzansi bingelele South Africa bingelele Africa bingelele umhlaba wonke. Ngiyabingelela MC Pholobazi ngiphinde ngibingelele ku Siyaviva TV1 ngibingelele kusizwe sonke siwumlandeli ka Siyaviva TV1 Kuyintokozo enkulu ukuthi sikanye nawe osukwini la namhlanje udokotela kapha abantu inombolo zakhe manje sikhulume indaba enkulu esizoyixoxa namhlanje inkulu le ndaba u076 274 60 71 udokotela uyaKorea usebenzisa uPep uPexi mase kuba uPostnet noKorea guy. Kuyintokozo enkulu leyo kho dokotela uyahlola? Yebo ngiyahlola mkhulu. Kuye kube imalini ukuhlola kuhlolelwa kuphi? Kuphela nje. Kuba 400 rand. Yes. Ocingweni uyahlola? Yebo ngiyahlola ecingweni. Nakhona 400. Yebo 400. Esigodlweni uyahlola? Yebo mkhulu kunjalo. Nakhona 400. Yebo. Kuyintokozo enkulu siyabonga kakhulu dokotela. Namhlanje sikubamba ke useyindaweni zakho ngiyazi ukuthi baye bakhala abanye masifika la bathi awubiza uMapholoba yini manje sesizovela kuma camera mhlamba uqinisekisa umuntu osekhaya ukuthi mawuze kule ndawo isho singakhona kodwa akuvumelekile ukuthi sithwebule abantu. Hey nani MC Pholobazi hey niyahlupha hey ngifuna ukwazi zonke imfihlo lezi esizenzayo masenze masilekelela abantu ngeinto zabo abanayo abafuna ukulekeleleka ngazo. MC Pholobazi ngifuna ukuthi nje ngithi ukunaba kancane uma size endaweni enjengalezi suke sizolekelela abantu suke sophakamisa umuntu njengoba ngikhulumile kwaseqaleni ukuthi ngalesa sikhathi ngikhona njengoba ngangikhulumile nje ukuthi la sisuke silekelela umuntu osuke ethi ufuna ukuphakama ufuna ukuphakamisa amandla ibusiness lakhe likwazi ukuphakama kunyakazeke nje kucace ngempela siye kuloku usihamba ngeenyawo umuntu njengoba sila sisuke sikhuluma sisuke sizolungisa sizophakamisa umuntu sisuke siqale esigodlweni kuqala mase siza la kodwa lokho kusuke sekuza mina kuphela ngoba mina ngisuke sengizolungisela wena into zakho ukuthi iphakama uthi mawufika ekhaya into zakho zinyakaza njengoba abantu abaningi bengincoma kangaka kuthiwa wena mkhulu lento yakho le uyenzayo hayi iyazenza imanga ile ndukuke le kuphela ilesi sigubhe senza imanga senza imanga siphakamisa umuntu simenza umuntu from zero to hero. Kuye kube imalini mayizothola sona qobo mkhulu? Khehla lami lesi sigubhu ngisenze saship kakhulu saba u7500 u7,015 o 10 o 100 7500 kuphela not ukuthi su7500 sona su10000 mina ngase ngithi ke hayi akuye ngidedela abantu bakwazi ukuthi balekeleleke ngoba sesiya ku December bakwazi ukuthi futhi ngisho seqala unyaka wa next year izinto zabo zibe iqhubeka isiphakama injalo nje mkhulu. Eningizimu Afrika eAfrika ilapha koSwatini koLesotho ilapha overseas abantu bakhathazekile badlala ama scammers izinyanga kuthiwa ziyaqola ake uyiqholanise noma ke usitshene into esingaqinisekisa ngayo ukuthi udokotela uPhoshozwayo akasilona iqola ngoba siyaveva manje noma sifuna ukuya la kunosizo khona kodwa siyadoubt mhlambe ake usidwebele isithombe ngawe yini engadala ngikuthembe. Khehla lami okungadala ukuthi ungithembe mina isikakhulukazi ngiyaye ngenze sure ukuthi umuntu mangikhuluma naye ngiyaye ngimchazele konke kufanele ngimchazele khona naye futhi maye fisa ukuthi engangibona ngevideo call ukuze abe neshow yokuthi yimina lo akhuluma naye angangifonela ayikho inkinga engangifonela anytime kuphela ukuthi ke sesinamakhosikhazi awukwazi ukungifonela ebusuku ngo12 uthi ungifonela ngevideo call cha lapho uyobusuwenza iphuthe elikhulu kodwa nje during the day unemvume ukuthi ungakwazi ukungifonela ucheck ukuthi ingabe uyena yini umkhulu Phoshozwayo lo.
Dokotela kuyintokozo enkulu nakho nje ukuzwa ukuthi uganiwe ngoba abafazi bethu bayakunina begcina bephenduka abafazi inyanga zamanje kuthiwa zinomkhuhlane impela ubazibona ubuhle kunokuthi ibona isiguli kodwa kuyintokozo kuwena ukuthi siza ukuthi cha uganiwe cishe iso lihlezi likhona njalo ukubheka ukuthi usasiza abantu noma usuwenza ongesikhona kuvuka isikhwele there and there right ahlawele phambili ke dokotela uthi umuntu osegoli njoba sikhuluma nje manje alukho uhlobo lomuthi acabanga ukuthi akalithintanga manje uphumisho komamboni uphuma konimbane uphuma koMozambique ucatshiwe wenziwe yonke into uthi yena into ethi mutha imsebenzeli khuluma nathi umuntu osho kanjalo wena umphikisa uthini hayi khehla lami mina ngithanda ukuphikisa kakhulu lapho ngoba mina sekunabantu abaningi asebesizwe iswasho sala ekhaya ekuyiswasho umkhulu uphoshozwayo which is abantu bahlezi bekhala bethi mina akukho kusebenzayo uthinta indaba so mase ngithi mina hayi awuvesana uqale uthathe na into encane lesiyithatha kancane thina la ekhaya njengoba siyithatha kancane kodwa yenza umsebenzi omkhulu mina ngeke ngithi thatha nasi iswasho umkhulu uphoshozwayo uhambe uyomsebenzisa mase uyabuya ke nempendulo usungitshela la umazi lo owadi washo ukuthi ubukade uthi wena akukho kusebenzayo sekufanele ngizokunye mina iloko nje ke ngiyaye ngikwenze mkhulu ungizwile dokotela ngikhulume umuntu osehamba amazwe la ngakhuluma umuntu oshiya igidi zemali ngakhuluma ngomuntu osegcatshwe yonke indawo kodwa wena uthinta indaba yeswasho abantu bathi hawu iswasho mhlawumbe ngiyiboma nakusiphi iprize yalesi swasho mhlawumbe ke imasobona ukuthi ayiku serious naso 250 nje kuphela khehla u250 lesi swasho uthatha iswasho hambe yosebenzisa sivule la esivula khona mase uyabuya usuthi hayi ke mkhulu sengifuna okuserious manje sengifuna ukuba indoda nami mase clarify ake sicacise la dokotela siba u250,000 no suba u250 rand kuphela hayi man mase ngikubhansela ngensipho ngaphezulu still nebhanse yebo uthi dokotela kuthi sekumhlule konke awujahe emamiliyoni akhe uthi akaqala ezozwa le test yalesi siwasho sakho sa 250 rand 400 ababili no 50 odwa injalo mkhulu hayi man South Africa kobe niyezwe futhi angababambezeli baphi inombolo begijime beze ku basilande esigodlweni noma naso siya Korea ayi man siyakwazi ukuthi Korea siyakwazi futhi uyakwazi ukuthi usilande esigodlweni kukuwe ukuthi ukuphi wena lokho kupreferayo injalo kodwa uma uhlala kude siyakhoriyela kodwa uma useduze ula eThekwini ungakwazi ukufika eMayville ukwazi ukuthi uthole iswasho sakho lesumkhulu phoshozwayo dokotela omkhulu singaseswapholisa amaseko biza inombolo emva kolokho bese ke thina siyabhabhayisa wena uqhubeka unyukele phezulu amen mkhulu u076 274 60 71 awuphinde ubuhamba dokotela u076 274 60 71 hayi asingakuphazamisa sikuvale sibonene khehla la daki khehla daki